His Impact TV cookie channel hi. Tuni agenda Manipur discussion our cookie edition vezosi kay masay milal kip ganin na bon chawin lim na kahinay na hi. Tuni iki holim na diu topic so hi la women empowerment towards holistic development tisu numay ho hi empower tisu iti hat sa diu hamti thua hi ki holim na hinay diu hi in numay ho hi employment sule ama self independent sule financially independent sule progressive hi now hi atupia hi in adisan in India government hin numay ho protection to le empower born na ahin Indian government zong panhatay na line hi si isan gya iphatsom piwa isan gya ichi hlau hamti hi tunya hi chule achi halawa hi zong le iti bolwa chi phatsom na nei diu hamti ki holim na hin nei diu hi in tunia ho Impact TV cookie channel studio hi si ki holim na dinga chun guest thuma hong ki covid ama sapenin ma ho chu tala na hin nei kating ama sapenin ka koma to hi jam ta piros mangsi haukip Advisor Cookie Women Union Manipur Amazon Impact TV Cookie Channel thalangin lim na kahinay na hi. Aban le kakoma abana tawku pu MS Lupo Advocate Amazon Impact TV Cookie Channel thalangin lim na kahinay na hi. Aban le P Helam Haukip Secretary Integrated Rural Management Association short form as Irma Amazon ahung thaizin Impact TV cookie channel thalangin lem na kahinay na hi tuni discussion hi numay women empowerment chung chang thu hi zin open ta zong ki how debate tisu khatwe ve zong le open questions zong kahin ha ji ding a hin na chai hum ki ho khom di a hin a hi le ki holim na so anapan pai jing ho hitin ama sapenin P mangsi ko ma na sing kating women empowerment itivin hitsi hi adi sana ai ho cookie society hola hello zong mi tam ta ding a hin na hitsi women empowerment ki TEP ki saina ham chule nampi adi sana ai ho cookie society nampi phat na dinga angai kho point hi ipi pham hilse nan hin pi thai ni ham ka ki pa e ama supen ta in tunin Impact TV cookie channel discussion na dinga ka hu jaw thi ji in ka ki pa en a he tua na tunia ai sei di ba en ki gut now so tua nang in nin do so cookie society ai nam sung wa hi ani ni a nu mei pasal ani ni a machal na ding khan to na a kal isut khom di wa a hi le khat chu ki da la thelu khat mai mai khan to jong le khat chu na nu phata azui lo wa la khan to na thelo a hi je in ichi women empowerment je nu mei te jong hi hoi lai ham khat a chu ama ho hi dop sang anga yin e chu te le pasal ro to thakat a kalan sun teng le ku ki te chu akhang to tai ama chal ta we ti a bong ki sei ding e chen chu ma sa pen tan ga sei phot ta ding ka te empowerment iti ting le join inu in saitan na Cookie Women Union Manipur adang advisor hin aman numei ho thanei na ki pi ding ti ipj api ding ham tiang zo thampat tat stan na empowerment iti ting le lampi chom choma ha define ball the zonga hin adi in e ho society sunga hin numei ho hi banga thanei taw ip empowerment ngai ham ti loi zong o mi ai wanga tu ne is discussion diwa isei di ho hi hope ding ka dei chu biham dai le chi mi khatlani ding thuai pot na hang pi chu hang pi a chu khatlani chu athim ta aching ta bol thei ta jong le na every chang chu ki hlungzo lo lai chu hlungzo lo lai chu cha chu hang pi ki man cha na focus I say du de min na cha chu lampi chom choma define bol thei jong le di in nu mei ho hi hi chi decision making lam dola nu mei ho hi society sungwa na inam sungwa nu mei ho hi thulu namun a hi pan sa lo he ti chu abona mi usin acceptable du head experience bol sa we hin for example la chu how sakit loi khom na khusunga chai nu mei hi tam zo exclude ki bol chu pang lo chu na chung chu khusung level chom ma to convention ho UN convention ai lo wai le development approach ho do si hin nu me ho yong hi decision making a thulu na hi level chom pan ala su ke di ti amin tu me hilo active participation ati participate bol ti chu aman no lunggela saying anup na anup lo na jong saying ti chu he
decision making power ti pa hi real empowerment di ta pa chu chilai ng zo achon ki focus le ka nu men he อดีมามาจิงไอหอคุกกี้ society อะฮีนุไม่หอฮี just representative ตะบังเงินเอามินนะอาทุใส่กินละเบะเสร็จเราตะบังใต้ขนาดอุมาฮีนะ representative ba om na lo dong dim set om jong le amin tu mei mei na pau do na ding space lo เอ้โมโม empowerment cho kita chomnan ka sila cho numi ho hi dop sang yep ding tu am nam nu wa ko na hi hun ki king sang yep ding dop sang yep ding tha na them khat bi be yep ding ti na su a definite definition cho ai ไอโมโมนี่น่ากิปามให้ไอหินเลยปู MS ลูกพอ advocate ก็มานะจริงก็ติไอเลยปูอินเดียมณิปุรจงอินเดียสุงเอาเห็นไอหัวจงอินเดียสุงอาเจงฮิเป็นนะไอละอินเดียหินจำทัดนะฮีสมสกีเลยนี่จันนะฮีกิมังอะฮิตายตุกุมปุมาฮินะไอละฮิจิจำทัดนะกิมันกุมสมสกีเลยนี่จีอะฮิตายฮิจิสุงอาฮิ government จงฮิกาเป็นนะฮีไอละ women empowerment ทุยอาหาจงอาหาใส่วินอดีสนะเบตีปะราวเบตีบัจาวกิติองอุมาหินจุเลนุไม่หัวฮีอีจังยามขนาดเป็นบิดดิ้ง empowerment พีดิ้งจุเลนาโตละงาจง employment เห็นละอามา self independent ละงาอีจังยามขนาด government หินscheme อะฮิเราเลยที่ตั้งตาหินกุนจีไอโหละอะฮิอีจังเกยไอพัดโจมปีว่าอีจังเกยไอพัดโจมปีเราฮัมจีเนียวจานหินตาละไทยเนี่ย masan heta bang phat pha discussion ei inei the jevin pa pathin ka thang bain India in independent British state khuna amukal kumsom sagi leni ahung thinjawa women empowerment hi from the beginning inception of independent kisai sei jeng hi ewang hi chan ge women empowerment hi chan ge ki khanam ti hi iga na hi ale gel tabangin a success poi kitile kisai wa lo mei the hi ji nam ti ale ek za tampi aki it post in aki pass in for example Hindu te khana anei khat hi jong le piam child marriage ek jong ki pass tan chule dowry prohibition ek jong ki pass in chule dang nume ho hi iti ke bolwang aphat chom thelo 1990 kuma women commission India ayong an ki form in na iti ho mo khanin national level ra chiwa hin nume ho commission tun state ni jing ayong women na women commission chi ho se ita lo nume protection hi ai khat lo phanin latest pina ga se di chun pokso ek jong na ong ki form in ong ki si ong ki pass in a hin chi ho din munan ho tampi umlayong ipiha nume ho din mun ki khel lo da ni no me icha chi ki khel lo ham ti hi tunia chi discussion na nia hi phapin tham ti ge ma gel la na he agi khel lo wale mi him khat chu isim phat ke go na hi le isim phat ke go pa sim phat ke go nu chu akidoi lo wale ki sim phat helo ti jong ki hin na cha chu sometimes pusal ho nume hoina ango nu mu win na nume ho pusal ho in tabang power ne custom culture tradition a follow dai kha jiwa ke ho stick ka hiu he so sometimes by religion a jong e ho christian te khana chu numai pon lu khu ding ti ding khati ding ti uma hin chi aji to tabang umji a he numi hon ei shot nim he pusal hon numi ho shot nim he tin jong concept o min a hin tuning ke gel da na jong chiong chu hinan tin a hi bang tuna ke gel da na bang chu discussion na gilta ga gel da ka dei sa chu hi ala ek jong tampi ke pasta pyong tampi ke pasta numei din mun hi ki khel chum lo da ni no min chi chu a hi ala aki sim ki go te ho yong hi tham khat abui na ubham ti ke gel da na hin chule e ho society awang i na hi la numei din mun hi 30% wang change o min post independent apana ika abat to wala eba 70% wang hi traditional concept ma yum na live in for example numei ho chu mi phungchang ding hin mi chang ding hin tunin ki siman lang na to pha ne jong le kani kha lo de ti ho ta bang he o min na chi hi wrong concept hin chi concept pa hi nei lo ding kai khanom tu ke ho he ke ma family ga gi sei tri lang so pi pusal pin pi thum to nu mai ni kanein ai wangin equal education no ki bongin na for example ke master ka chain chule tu LLB ho dan jo ka te ka chain la kanau te ho yong graduate achai yo ke mi khat wang achai pon na chule kanau te ni jong ani no graduate achai honin chule aneu nu jong graduate
เปียปะทินลุงเสียจานาตรงนี้นะฮิติตะบังคอนเซปต์ปะเฮนุเมจุเลขาสิมชาโลดิ้งตีหอตะบังไอ้โลอะไรนุเมจุมีพุงจังดิ้งอิสิมาปีการทำตีคอนเซปต์ปะวางเฮจิตรดินคอนเซปต์วางเฮกิดาทันเลยจีนสุมุมเจ็บดำ70% ว่าเกอเมกตีปะเฮจีคอนเซปต์ไปกิดาหัดเฮนลังเลยทำพัด70 total change की बोल रहा हूँ ले 30-40 बे change उनकी बोल ले नुमे चुप मी हिन education की ती advance concept हिन advance concept अन नहीं फाल ले मी हिम चु a service का कल मुही जोंग ले अना education अपन ना चु development अबान बाना nurture उनकी बोल रही हिन तो nurture की बोल थी ना डिंग हेड ना ची ना थु उपा चु मी हिम खत नहीं लो वाले ए हन चिलंगा नुमे हा सादिंग की तियन लंग इन सुंगा नुमे हा सादिंग लुंगेल पा चु education पा की पिते ही हन लंग जोंग हे concept di lo hin chi acho hita bang concept mo aum na lain post independent apana independent mo apana tu ni chenge 72 years even na he ala no mai te din mun wang he agi her sangin agi hello atam jo lai ham ti ke ma gel da ne he heng advocate pun say na chun aki hello abange de so na chikin le scheme ho provision ho hita bang nu ho safeguard ven bit na ding to otherwise se beti bachao beti padao kiti ho ta bang ai lo wale city lo wang chu prevention of child sexual offense act ai tan na hiti da bang ho tam pi nunga hi iti dana hi chi ka ala debate jing he na ipha aki ek ho ki pass chana ai lo wale law provision ho ki pi chana hi chi ta bang crime against women ai lo wale nu me ho chu nga so si na le khan git lo na hi apung che da na min a sei lo yong zo na hi chi lang khana chum khana dimension chum khana ga vet kit ding chu i vet ipi ham tai le masanga chu hi ti ho hi min acknowledgeable recognizable lo so crime he ai lo wale violence he ti ana hi chi form tam pio men gender based violence ki ti he jun hi ti ta bang ho hi awareness level hi tham khat hungum ta cho ka sei num cho na awareness level hi tham khat ahung zep to ke na mi ho hin hi cho hi report an bol pen cho cha hin ni si dung hin paper ho ve jong lew han na ivat ti jong le chilai chun hi ta bang molestation case ai lo le rape case attempt to rape ti ho ta bang ho hi jing cho hi chi vat dai le chi figure ho hi vat le hi cho ha chanin chi crime mo tam chi ti loy ang ma na alang khana chu vat nai le mi mo ma sa chu cho hi kon chan report a bol lo cho na report hi very low cho cha cho lo banga ki he ta chu mi ho awareness level hi ahung san jap to thona chu hi cho hi case ho hi hung lu na report hung ki bol le chi ki imu mi yo si mu theya het theya hung cho na chu le khat ki chu phem tai le hi chi akisim ki go ho hi problem khat ham na ki doi lo ham aki khel nam lo pa hi ti na ti lai pa chu kin ka sei nom choi le society hi win family zo si hin na nu me ho bo se chu hi ta bang nu me ho hi than hein na a full potential lo pha abol thein na ho chu asu do zo thein na ding wa chu in sunga family chu institution lien pin le ma sa pin cho na family a chun pasal ho support wa ngai cho men and boys na family a pasal ho jong chun hi chu to sot phata cha to sot ngai he huti lo ba nu me chu right to education active han lang tu lai khang chun chiong hi au min na education hi mit ha na hi cho ai le education chu nu me chun phata cha access abol zo theina dinga chu a so pha zo theina dinga chu chi opportunity zo si training hian lang primary education hian lang secondary level hi jong le hi zo zo si a hun zo theina ding a so pha theina dinga chu a family adi a pasal ho nu me pasal anu apa na alo le a so pi ho chun a to sot ngai a chu ti lo wai le nu me ho he tam zo hi pgr hung zo ki so pha zo theilam dai le family obligation tam ta zo not in na to kitila bona nu me chapang hi dong le chapang a pa na i se dan jing zo a chu ti le hoya chu aman equality pa chu na equal opportunity pa chu hi chu deny bol jing ke he het na saw ham ai lo le het lo ka awa chu anaki bol le ji na i chu ka sai nom chu henge adi na changes kiti chu ki hel na kiti chu ei man jong negotiate ki bol de chu space kiti chu na min in pi ding hi zo ta in pi ding bo se nga ding hi lovin
both ways ala ni to ni ala ka sei nom chu ki khel na chu hi chi ka status pa hi discrimination hi cha ko na hi chi ka pel do ngai tai le nu me ho yong chu ki pat ngai cho hi mong ki pat ngai chi chung chu na chu family alo le society chun a to sot ngai อดีมองงี้จวนน่ะเห็นจวนน่ะเห็นใส่ซูgovernment ติจูตุยขายกิจยาตุยเบลฮีอักเลลังอาคิกวยาตุยกิขายตะบังหินนะ government ลาก็น่า support หัวจะ family society น่ะ support เราเลยจการน่ะดิเราที่ตะบังหินนะอดีมาซะหิเลนั่งอินสินะจน society วันนุมีหัวเลี้ยข้าสิมสะลูดิ้งตีตะบังหิชิขัดฮีเอานาลายนะทีนุมีหัวเลี้ยข้าสิมสะปูตีเบะเสวางจะอัมปูอินไว้จัดยาอินซูไว้จัดกันที่ยาเลี้ยข้านุมีอาจารย์หัวจะปฏิจจ์เลี้ยข้าสิมจิได้ยองเลยกันก็ใช่บางอาจจะ poverty line จะอาจจะภาษาหัวจะ priority พิวเตที่อาคุคิดเสียให้ผมเป็นนุมีหัวเลี้ยข้าสิมสะปูตีวางจูกูคิดแต่สายเดียจนจีวางจะไม่เบะเสตะปูที่จะกะสิโนpriority ป้าจู priority concept ออกมาแล้ว that means had to be high นะทำขัดจุด behind นะบางทีทำจะขัดจุดจุดเลยทำไมก็กะสิเมนุ่มจุดเลยdowry prohibition เอกเอามินปกช่วงกี่ภาษิตจะไม่ขัดเนี่ยว่าตัวเนี่ยเหนุ่มใน society ที่พิมพ์จะเลยมุสลิมหัวจูอากิเจนดิ้งอะไรมาฮัลอุสลปานะปีดิ้งดูดาดิลิตายังจูอีพิฮาตั้มปีเอามินนะที่ไอ้จีจุน contract marriage law regular marriage law พิฮาเอามินไอ้ว่าโจว่าวางจีจะเอาหมดไอ้วางตัวเนี่ยนุ่มไม่มันปามีจะนุ่งอะไรก็ปุยอะไรอีจะนุ่งอะไรมีนักปุยอะไรมันอีขวาซาเปล่าอย่างที่ women empowerment นะดิ้งไอ้ว่าจะนุ่งจะมันรู้ตายเกลูที่ไม่ที่เห็นไอ้เห็นโจทย์ตะบัง concept อินเองอะไรอย่างนี้นะนุ่มไม่ที่อีมาจามุโลทิลกิวตะบังทิลกิวดานาทิลกิวดานาเกียร์ดานาเกนempowerment นะดิ้งที่ stamina จิจูหินจิจูกูคิดแต่ก็สตามันจีตายาจูจีไปอ่ะไอ้หลายๆส่วน question ก็ open debate นี่เห็นกว่าอีกนะนุ่มไม่หัวจันว่าฮี rights to education property นะ social mobility หัวฮีอีที่ทหารดิ้งหำสุดเละสุดกิมไทยดิ้งหำอันนี้สมัยหัวคุกกี้ society ไอ้ open question ไอ้ขัดเน้นเห็นใส่นู่นปีอินนั่นปัดนะครับมีเที่ยวของหันเลยงาแต่ก็คันกินกะเยเลนไอ้นุ่มีเที่ยวสุหัดนั่นเองมุนทุมกะกวยนี่point ทุม economic empowerment เตียงเลยอบานจุน social empowerment อันนี้ละอัทุมนะจุน political empowerment จังทุมีพัฒนาที่บอกตุจัดนั้นลังเลอิน้ำสูงว่าหินนุ่มเตหัวหิพัฒนาที่ดมสางอินทินภาษาหัวโตที่บ้านนักขนุมินเตที่จุขัดจุดจอมจ่าจันกาเสียงกันเต economic empowerment of women กิติหิที่จุ all มีอยู่เสียดิ่งใจเท่านั้นไอ้วันดูนี่ขัดหินเกินกูคิดแต่อิน้ำสูงว่าดิ่งก็เสียนุ่มอีหัวอาดิ่งก็เสียนุ่มมีดังเตหัวจุดที่เลยมีขันตัวเลยจ้าจมมามีมาจารุไอตานeconomic empowerment สมแล้วไปกิติยงฮีธาตุนะครับคุยแต่นุ่มยาดับสลาดิ่งอะไรที่เตยจนทุลาหินอกิเวตลาให้แล้วนุ่มหัวฮีสมแล้วไปยงแก่ใจสะเบะเสลงเพ็บขัดนาลายอินสุงาภาษาลุงเกลเทตาตาเตะละคังลุงเกลเทตาตาหัวจนนุ่มจูอามาจงจนสมแล้วไปอาจจะยังไงจงเลยสมแล้วไปยงอปุลุดยังไงเฮจะอากูน่าจูอามันลุงเล็ดนักขัดอันนี้ดิ้งอีพามขัดจู empowerment จูหุ่มเดะเฮเตยจนตุลายินนุ่มพับขันอินสุมอโหลาสุมอปุลุนาไอเล่ภาษาหัวพับขันอินคุจินูอามานุสุมปุลุดเป็นตาตินอีดามขันอัตยกิชิมเบะเสลูตะบังขัดยองเอาจีอินเฮเตยจนตุนินเกนกษีนุ่มนุ่มหัวฮีสุมละปายายองทาหนับปีดิ่งไอ้ฮีอามาหัวจงจุดหาเจ็บดิ่งสมละไปจงอโลดิวอินสุงอาจงอปูลุดิวอาจีอาจารย์เนี่ยละจ่าดิ่งเตะขัง family ปุ่มปีอาดิ่งไอ้จงอามาหัวหินสุมละไปฮี finance ลำหินอาจารย์เลยดิวอ่างไอ้กัดอินไอ้อิเตยจนตุลาหินก็กะเวอินไอ้เลยสาดิสลังดิก็กะเวอินไอ้เลย
nu me ho hin me le ho le kol ho a pha lo wang vin e business chi kalbal bol na hin ahum ma chalu vin chi ka ki pa pi na khat e masanga chi cho na lo e in sunga lo lo wa akunu tu teng le adang dang pu na khon i ma them abolu ten chi chu ko na empowerment chu be se lo e tun wang ti chun kalbal abolu vin phatat cha in pam khat abolu vin ai le cha akun chu na ma yong alungu ahung len da no me ho hi ti hin i chan gam khat in economic empowerment nu me ho ku ki sai ti hin them cha khat ya ahung do eti kamun e aba na chun social empowerment yang cham cha khat ka se no me e ho ku ki te angai na a i hon i se hi pi ham iti a ai le nu me ho chu ina thim be ding e ama hoi mi la a po do ngai poi mi la a ti kum le ngai poi cha te nau te ki vet tup diu a jia cha phata ki vet tup diu ate akhang phata se pa bol diu bu tui se la a hun diu in song phat za vet diu cho ama ho hi pa ma pot be se angai poi ti hi e ho lungel e ku ki te adi da pusal hon a hin tu hin ka ve inai le hi ta cho om pe a ai le nu me ho iti yong le ama ho ki dom sang lo de ye chun nu me ho yong hi mil a hun do anga yin social la them khat ahung do anga yin mila a ki man cha wa nga yin chu se la sa na sti sa adin do na ya kai cho ho reng them sakhat ama hoi mila a hi pu do anga yin tun ku ki women union manipur akipur akipatin nu me iza ham khat ke man kalam kayin ama ho yang social la ichan yam khatin ama ho nyong kal sun be na ani yuvin chi adi da in songa posal hon phata a to sat no anga ye a support no anga ye ama hon nu me ho mila a pot lo de te non ha de cha he o le nu me ho tu i ti yong le social la man cha thi ta lo ti political empowerment bi se ki no ite tunin political empowerment de hi inam song wa posal hon chi hoi ta ha de ti yong ha na ye lu nu me ho chu politics sa ki kum lo de ka se mang chun in sunga ato ding do lo ki bol diu politics sa ay ama ho bol ding ai pui chi politics ki ti hi pusal ho ading bo hi ti hi phat khat ai chi lung ge la na tun wang ka ki pa na khat chu nu me ho yong hi phat thep khat ahung khel ha kang yap in a ching a team ama chu qualified a hi a le politics sa ayong chun ki kum ta election ayong ding ta ipm abol the o ma le ti hi chi them chakat yang khel ha kang yap in chi ka ki pa na gel hon lo ham chi tak nom chu azo inun economic na empowerment seita nu me ho hi tu lang hin tu stay sa hin sumla pai hol na azong pan na sa ta nan la tai ti so na society nam su ba society su ba adi nu me chu economic lam pangang chu independent ai wa nga hi chi nu me in ha sata anu me ho hi inu me chan pi ho hi ba dai le abang hi ni sanoi gu no ya me zu loi na tre chum ai lo le lo wa sum hol loi na lampi chum in sum le pai ha sata ai ho lu cho ai wa nga tu nyai se topic hi empowerment a hi ja chu sum le pai chu I hol na ve but ai wa nga empower hi nam empower zo ga sei le kit leng hi chi aman cha de dan na hi chi sum ka hol do hi tia he ka man sa din te ka khana sang hol ka ki cho din ai lo ai le hi chi ka ne num ka ne din tia hi decide bol na thei power cho ne nan ti question ne ji lai pa chu I gel din ka de chu nu mei tam pi hin athanei zo si a pha zo si hi sumla pai ho na za ai wa ma gen thei ta du cha zo net thei lo a dei cha kha dong ki cho thei lo ba chu na hi lai pa chu hi gel kho chi di ba de chu le bi ha economic empowerment iti win tu lai hin mun tam ta hin loan na microfinance kiti ho yo hi mun ti na hi ta cho hi chi microfinance ho sa si ka ti na hi lovin microfinance song hi vet na hi le nu me ho atam zo nu me ho focus ki bol cho nu me ho focus ki bol na hi a loan chu a la chu nu me ho cho na nu me ho ya ai wa a za cho changa a de a za di lo cho na family education sapang ho education dam ai lo le health care ding ham hiji cho ai wa nga asa ding pa chu
repayment phat le nu me ho hi victimize hi tampi cho burden extra burden ki pi be na lung khama lungi ma abang hi insunga domestic violence azin hoi asum nan la ham aza lam de lo na ya chu nu me ho mol ne lo loi ai le ho sit tampi chan lo loi jong da lo he ma he chu le chi ba na chun ipiham I ho custom I ho chon dan culture thu nong ta zon tham sakat itat suvin hi chi economic empowerment chung thu do la yong hin I se ai le tu la ya mai awa ka ta ka se chu microfinance he loan ho bang ipiham fruit processing ham ai lo ai le lin pita unit khat hi set up building ting le e ma ona capital ki nei lo cho bank ham ai lo ai le hoi la ham khana chu loan ila di ting le na nu mei chun nu mei chun la nge e ti ting le a problem chu pham dai le collaterals ngai cho I pham nei le go kha chu imina ngai cho ai chi phat la nei le go I pham imina kha cham lo ting le loan jong chu dinai ki bol ji ta cho na ki chang zo ji ta lo cho he ai nu mei ho hi entrepreneur ha mi het thea ding do hi ha sa hi e jo anei khat len yum nan te yong le nei lowai wanga thanoma potential jong ne a capacity jong nei ai wanga beng hong chun ready hi na pi the hi ai wanga hi ta bang ho hin a block jong hi me ka te no me ne political empowerment chun a chain an khat sing ka te tom lam tai mi te wang chu ke phai la ye I ho community ai wang in chan refer khat ka bor me in Manipur context me re ho hi tu hin political I khat na hin empowerment na hin ama ho hi I chang yam khat ahun ka khang sang we panchayati raj kiti I pi pa ma hu min Manipur hin sa kon me le nu me ho hu ti kon political empowerment kuna ani ta ven a hi wangin la atam lo ko pasal ho vin a chalai pi u atikit na la yun background na supportable na supportable ba power yung ko atam jo ko pasan ho atam ki amin chu nu me ho ya iti chu ahin teng le tun ka chai num chai le ai thi chen ku ki ho context sa hin ai the le political empowerment hi ibon chawin ki tho witen hi chi hi phatta cha ma chal the na tingin ge lutin village thinglang ga ma village authority ya yong kun nu me ho khat ni be house son gel the lang ki kwai the han lang a tiang le ti chun ki wai pu na tung hin ku kin pi tung hi ta hoi lai ta nu me ho hi khat be ki kwai the le ti sa ako na chu kang nu me ho yung ki sin sang de political economic and social empowerment na de tua question pa women empowerment mai anti unless jo ka se ba traditional concept pa hi akil ha kang lo hi ale women empowerment hi 90% change sum lo da ka sei ngamin na jem tela e on chila ngai sei yung ai wang ichanu kha ro man la mur thu yong sing that's we have been practiced since times immemorial that is our custom and culture ai wang chu christian yong ki hikit ta pui pa ho yong ki ho kit lo chiwa chu concept pa nei nei yenga te ka mi him kha pu pa ni kha chu mi him kha ki chi aki khan ta le shilpi khana da de ki na tu le shilpi kha chu lak som man som ni man jong cho ai wang hi nge a hin hu na su si ja chu maintenance api de he alumini pi de he ti le thu kha da hin na tu la custom pa hi ipiam manipulate I bol no tam pium ta chi concept pa hi I khel lo wa le nu mei man chung ta yong di the loading chu le women empowerment jong iti sen se yong le phan ho sa simang pa chonga chu nu mei khat koi ma I tun num sai lo in tun num nai sai lo ding hin chi a chu ipiham ipi wa yong le aboy hung boy din tu hin nu mei ho sa hi na khu khat ko ni ka hian ai wang chang chu ajinei lo ji ong jinei ni le aboy kit de cha chu phunggu yong ki shut ni le koi te ham ti khat chu agam nga ding ong khat na la aboy wa just traditional concept pa I ha ka ngai number 1 number 2 nu mei hon reservation na thum jeng win reservation na thum lai si wa chu I am a weak person ti chu hi just reservation hi lawa reservation a qualified ding pa hi ngai to win lang if no ang ha bol lo chu phatin reservation thuma la chun I am a weak I am not equal to hit low pa to equal hin dinga reservation thum jong hin na is a kind of weakness khare hin chule for example women empowerment hin me ho tam pin namong hilovin as a legal profession hin ka na hala family ko na case tampi ka nei domestic violence case tampi ka tu tan
nu mai ho domestic violence case ka tua ke amho councila petition la ka pana a crime pa pusal pa in offense commit a bol pa hi domestic violence group borzo lo aki borzo lo ja case fail tampi ka tu in na ti chu a case fails a that's chu ko ham pusal hi pun nu mai that's mama he na chi ta bang hin cha a kind of misuse of empowerment jong dar ham ti jong ke ma lunggel he जो political empowerment जो बात न से इपिंग आ reservation ngai na thum po ho na nang mo at para na dinga hichia chu decades akum aza hi nu me ho hi ichot hlau cho na isot ni mo cho right tam ta deniable ti cho che achu hung do zo lo ga che achu government in jong ai lo vai le society sung wang tu ne women empowerment thu isei cho dok to ngai cho thane na chu thane na thing set chu exercise ball the dinga pi ngai cho ichi do pi ngai cho ai achu chi achu khat to sei reservation chu ngai he ichi hi feminist group lai lo le nu me ho la jong angai po ti lo yong chu nan te yong la tam zo majority hi ngai a he affirmative action ki ti chu ngai pota example pota na pota am lo wai le to a wa ka sei chu he na a gap chu sau wal ta chu a gap chu fill ball na dinga chu nu me ho chu politically empower hi nga ball de ha tai le pota chu ngai ka ti tun zo wa enu be na sei na pia raya hi pota unjo 33% reservation ne aju nu me ho chu at least a figure chu nu me za nam khat ki tung chu la ai lo wai le ichi e ho manipura hi 33% jo assam hoi lai munam 50% jo hi de heti ba 50% hi sa jong umai a hin la lang khana chu e ho thing langa adc ho bang autonomous district council ho bang reservation thu ki sei pu lo chu a chu nu me za no mam 100 ida tam hill adc hi total member hi 100 plus jo na chila hi nu me hardly ka he da sim the thum ka he a gap ju be tau ti na ya ju reservation kiti affirm ita thi tabang affirmative action ho hi appoint mota ai na lai ka ti ding at para de ti wa so that's why reservation chule azuwa bright biham numeiman kiti ho jong ju sei bin numeiman chu hi nge adi commodify evolve wa manipulate misuse evolve wa le chu na hilang chu the he ai wa ngin hi chi chat wang chu ball de he ball lo de ti chat wang chu tu ni topic a chon ke comment ka pinu bi na ai wa ngai chi manipulate ki ball pa chu ka hi chi mina chu ide ki se ya na ki mang cha pa wang chu ki ong chilai jong tari na ai sun ki question khat hindang kate cookie society ai focus ball this ai ho cookie society ai I traditional na nan jong nan sei tawin chi nyau khat ga sei ki no de I traditional I custom au le I ho hin hi chi hin nu mai hoi I chang yam khana su nim so hi chi hi I ti khel thai du ha I zui yong I zui thau ding ba nu mai hong chi ha sa de hi chi open question ni ni a che tu din ti custom culture ki tiu chu identity hi na min he na zo na miu sin na nei zo te ka banga to a zo wa se bright rice ho ai lo chong so Philippines ho na he pha lo mun hang ka mun zo zo ai banga min chu mi chon amin hi zo a custom a chon dan chu nial chi na dinga bol zo na e tia chu money vel tu lai a sumle pai vel lu ai lo le piam ka thil ki chu khat ta banga chu calculation lo zo hi chi e custom ho hi ka sei banga chu man lu he thu pi he I hi now very unique hi now chu hin ai wanga abon changkya chu a phamoi ki ti pa hi lo bin na hoi lai ham khana chu discrimination chu a phat a chang to ki to a chu them khat wa hi vel da na redefine na redefine ball nga bang angai ka ti no mi le zawa example decision making a ho sa ki vai hop na sunga nu me chapang thu ke la lo na ki thu gong ki sei sa lo dera nu me chun idea phata ta ne jong le asian na ding a space lo cha mun lo platform ki pilo hi cho chun I changem khat na e holding zo am na he ka ti no mi le hi mo ala point add on khat hin sai no min sai ajo reservation thu hi reservation chu ke pumda ka da hi pon if you demand reservation to reach that level a hi ala chu na weakness of me tunia madam rose mang si hovel hi e ho society adinga MA chai ma sa pin cho no mai la na then
no need for reservation cho ama dinga cho ti tabang standard cho igay wale reservation cho ngai po yes for some extent to uplift their status in the society some reservation is there but in the name of reservation we mislead empowerment kati he ke chun na chi chu reservation cho totally ka da he po number 1 number 2 cho jong sa cho domestic violence case kai khana ajes jong nu mai mama kaprub lo ja case cancel tampi lilanga ka tuta na chi a chu ipiha tuna yong ipiam reservation khana td halang tiara hula lai jong la ei khana wa anu me ho he koma ka sinom chule reservation ji a chu post chu chang tawin alu taw ei wanga chu handle the influence of the male dominated dana na lai cho that's a 33% fight with 73 chu ha na ve 77 chu I want to hello generalize because of your status you are there na hiu ta chi a chu na hiu wala na voice no mi khat hi jong le uplift na bol ta chu non reservation nei khat no I want reservation chu for the sake of money for the sake of something da nam lo right na claim a bol opiso na me hen tam jo na ipiha a status ul hungta alhun phat le no me hoi ti khat de ti I really appreciate Madam Mangsipiang Cookie in Pia legal advisor akanum layong he no may status say jing to hitabang kha chunga ye kati chu 33 chu seya le equal with 67 hu hi di chu athu pa jo katina chu 33 alu nunga jong 33 hin claim jo boy kati ne heken chi chu ma le chun empowerment hu ha sa de tin na ka concept in reservation chu 100% object ka bol ka tina wang hei poe hi chung cha chun pi comment chom cha hin pi kibang lo mai thei them sakhat na ka koi be kukin pia ta kukin pia advocate punan si kuki women union president kan po sungai kukin pia I memorandum na sata ka selo no kelam kai na sa aki sei chu kukin no me te ho hi empower dok sang ding to am na ho hi help ding ai them khat be at least 50% be katina ai thum hi peng kate ka se khat chu chapata pen am lo ai le nu me inherited property inheritance chip right chu na nu me yang pe te chi chu number 1 ka pai ni women union te aban na chun nu me ho hi mi phung chang phung mang akiti pa hi a hi thei chanin kukin pi te le phung lam kai hon nei gel pe win lang nu me phung mang kiti hi cheda taw hi te nu me khat chu mi phung cho ma te ka kan hau kip nu me khat chu chong lo yam hang sing ham khan a ga ji nei le ama phung yong chi ki pu han hau kip hang sing ya ani ni chun sei han ti e aban ki na chun nu me khat chu azine ya ai le thil kan lo kan chu heavy ta awang bol lu ting hi custom dung ju ya I long kai khat le tu cha khat ti be se wang chi lu ting akilom do ma thil kan lo kan bol pi diu hi ting le nu me khat chong ki da ting le custom dung ju yin chi han chi wang chi kon kan yel po le ku ki ten nu me khat a ji ten han da ai le custom yong chu chi han lang penalty yong chu a chi be num nong le them cha khat chu chi han ai wang in tu hin nu me khat ki da na a hin kurul lang a phadi de ta lak I da nam khat si tam hi chi a hi thei chen ku kin pin chi phat chan ni sim tu pi win ti hi chi memorandum ka pi lu no in tu ni chan yin che advocate pu yong ko ku kin pa am la ya tu ka pi pa no ai tan ka pi kal si hi kum som tabang ai tan tu chan ni reply ai pon chong chu empower ki bol lo na khat ki bol lo na khat ki bol lo na khat na reply chong ki bol lo na khat ki pa dowry madam in sei na dowry chung chang thu hi chom chan ai thia le chi hi e ho custom hi final hi dani gel jibin chi dowry hi ai thia le dowry hi prohibition umai ta ek jong ki pa sei tan chi ai thia le dowry pa hi ai thesen I society ben ki bol na thele phadaham mihim khat chu I khana customer chu tu cha khat bank kong khat ki holding masang lai chun hinge thu an pi win chi tu khanga chu talo hi ta le anu mai nu chu mi na ga chi di hi chu avan ko ding godres ham khat akikan jong la chu sipon na tu ding
pusal pa te lup na in la lo nei lo dan lup na kisan na mattress hong hikit na lai na so tapak gai access dowry system bolwang he ibiha Dowry hambale. it's a kind of dowry no it's a kind of dowry พี่เฮลามินอาจารย์นมเราที่จะโน้ตที่นะครับ Dowry ใช่ dia le Hindu hon la chi pai. Apa sal tian demand eh di mana bol pau demand bola pu lo wai le it's was violence tam ta. ta dowry be se tam ta. no Also isi thilkan lo kan pa hi to dowry a kilo na chan jong om nai na e ma nga chi atam hi kam khat different city bol du kan chule azawa ibha reservation tu lo chu ki sai le chun ki sai be ni tam pi chu ong min na ya chu reservation azawa inu le khat advocate pu na sai ta ichikin ka ga sai be nom chu phem tai le e ho hiji thilkan lo kan chunga hi chung thua hi buki impi memorandum hong chu sei tan na ka sei nom chu le hiji governance lang panga hin e ho society hi midang sangin e ho buki impi a lo hin midang a ho sangin tham khat forward hi ve ka ti ka ta lang no me ai chu buki impi manipuri e ho dinga apex body na buki impi apex body khat a hi na to na chu ajawa saving village level a jong ho saki vai pu naw no me hi exclude boltam pin line ai wanga through dialogue na and discussion thema khat wang chu democratic ta nu me ho long chu to na pi am tan na am tan khu phadap khat khat len amang di pu am ho ding in jong ama chal jo ve ka ti nu me ne a khu chu sei da jing ka ting na ti ta bang hin nu me ho ding in kwat hi hong ki hong pen pen ki pa me ka sai ka ti na ka sei he chu le ku kin pi a jong ki jong tam khat ling set pu thang khu sei ku kin pi manipur president a hi sum chun ki jong custom and culture lang mo pu na la chun kana zawin na space a ki pi win I ji chu historic ma sapi hiding in ka gelen ku kin pi a jong na ta bang apex bodia nu me ho space ki pi na chu tun a ban zomin jong a bol na live win hi chi ki pa pi ta khat ai lo wai le ki wai pu naw jong hi mi hon very autocratic ati wa nga chu democratic ta jong hi democratic ta ki wai hop no hi hong lu tan tai ti chu ka sai no me ai le so dowry chung chang thua hi hinge dowry ki ale demand ti hin na to chu hinge demand wang i bol po jong le domestic violence ek jong hum tan chu le dowry ai abuk chat kan po lo jong ka sei no but any materials or currency ya bol be se exchange pa hina chung ki count ha hin mo yon dowry general concept chu le pusal pa ja judan po lo wala nu mai nu ja nei khala na chan nu na pa ki che pilo ti pa bu ja concept ma hin dowry ti jeng le thil kan jong chu jaw he ti chu ka sei no me ya chun some family nu mai pusal te nu hichinan pu nga ya hichinan khalo le khuti kha ta thil kan ja ki boyong tam pi if we have in that concept it's a kind of dowry chule dowry is a material to hi dowry hi nu mai jinei ni ni po cha ji ek dung ju after 6 months api nom la pi de na ji chu hi ji a kind of dowry ka ti nom he ji a ke pam he anh jawa ai khat demand ka bon ku kin pe demand ka bon na wachun khat ka se he in ke hon women union ten ka sei pen ta usun ku kin pe nu me la pasal nu me inam so vai nu me la pasal a ki che ho e ko ham khat ki khan te chu ipi am khan ana ki khan na bang khat au ma le anu la pa cha ki khan na le a cha chu ke ho ki yong chu ka si tha ve ka demand tha ve nu me chu anu chang han chu le pasal cha pang chu apa te chang han ni chong chu ka ki memorandum ma chu jang tha hi no itin ge wam ki chong chu ka si tha ve hoi ma ma ai le tuin chi aboi na ho an ho si sai win na ai le tu hin I ti soft in bodem ti chom za za ga ke ho kin hote na government enjoy and say bang chun nu mai empowerment ding ai ho nu pi ho nu mai ho ti taw ten na hi empower ha sa ding thui a say jing it chule central hin state in zong a hin bo a hi wanga chu enjoy say bang email sim ki pat na chu family he na in sunga ko na hung ki pan hin tun ku ki society a hung lu le han iti evolve ipiti family ho hi ipiti pan ilawa
ทำคัดตรงสุนัขหินใส่ตาเวนนะไอ้บาง Tempat สุ lagi cerita. อีหักนั่นเองว่าสุ how can we เอพิติดหา take up steps and measures สิตาวที่ช่วยอีที่บอกว่าเลยมาสักอาสาสุหักตาหนุ่มหัวให้ empower อีบอกให้ดีความหินใส่ว่า open question อีจอมสอนจอมสอน kasi nung penwang tayo di som sa ating hin family ang kipan ihin mayo si family a yung kipan ihi chun numeho ta na ding yung EP yung le EP chu hita yung le family ang kipan ihi chun kin kaya danin meeting ko ngayon kasi sa hitain mi pima sa ngayon pusal hukuki nam so nga pusal hohin ipusal te hohin lunglin ta lunggen han lang numeho jamhat na diyan lang ipi ju ta di yong le pusal ho khona akenga me ama hon lungli ta educated pusal ho chun hiti hile phante ke hon nang chang yam khat ha kang ta nge ti anu twa again rigid thinking hi ichi pa hin ha kang le ke ni mayo si numeho dingin na chili hu phayap dam ti ka ga ge le he educate บ้าน Kay magel danin women empowerment in society concept ya traditional concept ji jun ise hela le in sungke na ting atama tamahin ji achu traditional concept pai tampat akil ha kang lo le women empowerment ipi ke sei yo na kal lo ding ki ti chalai chu ya chu family ang ki pen hin ta chu family a ki pen ti wanga chu ei ma family sim tu wanga chu hen 60% society a family chu a ki sim tu lo wa le society ki hel thei ki lo hi ji achu society ang sim tu ja mangayin chu le number 1 number 2 education na hi education value both girls and boys ania importance pi ngayin numai chu important less important pi ja mapusal more important pi ja concept pa hi ipiha ilha do ngai ni family wa pana chule decision making a jong hi family phami khane tele mi upa to adu da apa anu ke hol ke chai da na umin chu family a chu adi ina nei wangin tulaya chu inga custom hi phal anu la pa la mi upa chu hi jong le any development halang pi jong le family matter decision making a he nu me jong participate board jap le chi hi society ong khial na jong hi da number 1 number 2 society aspect hi family som tum ki khial halang hi le family som tum 70 ho cho khial zo lo di chi a society concept jong hi ipiam tham khat modernize ki bolwa ipiha tua UN nin a target jule 2030 le women empowerment in whole world nu mai le pusal hi acquire rights of a khat de tina umai ta nak target umai chi a chu umai ta hi ale hi chi lai ta chu ele UN no ya India jong umai ele ho India no chu ho yong agam sunga cheng hi hin e hon pyong gi sen lang chela mi ni khat le jong chu khan to lo na khan cha chu ei ma traditional concept pa chu tu a mi gal da sanga chu mi gal da lowa mi to ki thon theina dinga chu e hon jong concept very rigid in a ho tham flexible pa he theila chen sum tham ti je ke ja ปีเฮลัมจอมสอนหินใส่ย education เองมีมคัด empower หินดินะอดีอะนุเมโฮ empowerment to say now hi education hi a foundation hi de education hi a foundation na hi to ke hlana chu azovin discussion ba abul langa sei tawin nume ho hi if you have nu le pate ong hi consciously or unconsciously na het na saw lowa hi langnei si ne na hungum ji cho ji chu pgm te la vai za ji na sumle pai la asam ji abona cha te si cho sol lo ja selective ta pasal si chu continue ki borsa nu me si chu drop ki borsa na hiti ho hi hung in chi pi kha cho ai chu chi na dinga chu ipiham to hi government in jong pi scheme ho provision ho right to education na free and compulsory education kiti ho do si access ibol na thei diwa hi khusunga hi atam zo hi tu hi primary school ho so okay cho hi cho hi iti functional hi sa wa free a icha te ho chapang neu cha ho hi school a zo su okay dam na so that sum le pai tampi li ve sik notebook learning material textbook ho gei school bag gei uniform gaya ta cho na achu ti le bai cha jin ka chan nu chu nu me hi jin ka sim sa ta po iti na lai diu ham ti na chi ki gel na ding in ka sei no min chu le a ban chu phem tai le governance decision making a hi nu me ho long hi space chan bo
มุนจูอีปีว่านุไม่หอยจุนอาลุงเกลหออาศัยเทว่าอาปอ capacity หออาลุละ full potential ละหอจู exercise อีบ่สาเทที่งูแหละอีจันเกมกันที่เขียนนะคัดว่าเดเฮติสู ที่สวยน่าคิดป้อมเทจิงิน advocate ku question se ma ku pin plan na ma in sam khat ka memorandum ka pin ju hai pi kon clear pa to ka pi pa na ai ta in po su ki na wa imphala ku kin pi assembly thum be yen tong ta nang yong na umin ale hichen ke ya nu me ten memorandum ka pi ka demand ju i ati le chu la jo khat be nei pi thelo an nen some sentence nei pi thelo sentence กับ ที่ป้าเฮที่ขัดไม่ดำ question จูที่เห็นกูกินปีเกี่ยวกับ legal cell ดานากูมู cabinet ดิน issue เฮที่ discuss วินตันปีโลโลว่าเลยเกี่ยวกับ power กันในปูวินนะที่จุดที่เมตเตอร์ปานาดิบ้านเปล่าเฮ cabinet ดิน legal cell ก็มาเป็น chairman ป้าคนนั้นปูนเกี่ยว secretary ก็เห็น member ยังทุ่มหัวเขามูวินเกี่ยวกับพูดหุ้นทุนเราจะ discuss หุ้นเทเราจะ Tunggul pi ho yung adok. reply กับปีเทเราเฮติกะเสก คิดป้อมเทจิงินนะนุไม่หอย empower ที่สุหัดสะหาตาตัวสดง่ายสินะฮี government นี่izat say หันหลัง izat bolding อะฮีโลเล่หัดสะนั่นดิ้ง plan กงจงเลย joy say บางอุจิน family in สุงาฮีอาตัมโจกิปันอะฮีอินอดีสนัยหอ cookie society pasal ho pate ho in นุไม่หอย platform economic independence สุมเลไปลำสุเล decision making ทุใส่ละสักละมาฮี independence ฮัดปีปีดิวสุดทิ้งตาละสุนกิเขียลนะตั้มตาหงดิ้งที่สุอีกาเซโอหินตินกิปามเลจิงตุนีอาดิ้ง agenda มณีปูร์ discussion our cookie edition ฮิจันหินักใจไตสุเลตุนี panel หงทุมฮอซอง impact tv cookie channel core committee ทัลหินนะจุงเสียวกิปาทุกหินพงหินนะเฮฮิซีฮีตุนี program พัดจมปีนะฮอ impact tv cookie channel official website comment และ feedback นี่หินปีไทยวะเฮตุนีอาดิ้งฮิจันหินักใจไตมุนตินาเวจาวซีนะบอนจาวินมังพา